Iskola hem pulote mesenavar side donangji jasemet iskola hema bang kithir thip do pulote osomar loke pacharli dun sata apia potum ningkang samdu lason si kararong along ke do Genesis Max School hem satami kithir thip lapen kelang alon ke dojia phanpura kedam tang pai pai ni pai player ni iskola hem kimi kekimji aphan long ike somasai dengpon Son si Genesis Max School ke bangji surihini rengkora pho sengkan pen bangso school ing puponpo lapen adung arai arong la son si kararong piarong long huptimung long kathar gotam basti arong arada phan isi thedung lokacharli avarsai dopo bangso school along asonson skill mate music AI computer pen chenglok asonson skills tami thanpon jiputa melong thanpon Iskola hem kikim jia phanlong kesom amalong alohi sar po manpen Bokajan Education Block Chairman Sardili Be Phapangjang alohi jirikendeng Paris Father Dominic Teron School Executive Director Kanti Das Vice President Sebulde Director of School Amrit Sangma pen danglok ke ongdungatum chitongdun Bokajan Block Education Board Chairman Sardili Be pen lam ke jaite kangke labangso school ki bipon ke me u anlo Athe bangso school pensi ke bangjilang arni engineer doctor officers nang mansi Karbianglong Nagaland border kido osumaratu nang manpo lapen university an bangso school pamanpon jipo ke mga puthake ninging sampiklo pusi kachoro pajirteka Foundation non profit organization or non profit hisabe ami nijoke register kora hoise amar mother juntu company he Genesis Max Foundation so তাৰ অধীনত আমি কিছুমান যেনেকৈ এডুকেশ্যন সেক্টৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি এই স্কুলটো আমাৰ প্ৰথম স্কুল হ'ব তেনেকৈ আমি যেনেকৈ আমাৰ ইনগ্ৰেশ্যনত পোৱা গৈছিলে যে স্কুলৰ পৰা লৈ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে আমি ভাবি থৈছোঁ বাংসো স্কুল কিথিৰ থিপ জিয়া ফান আৰনাম আংনো হিৰজুমে হাং পিটিকাং আনপাৰ্টা বাংসো স্কুল আলং জাংৰেং মাতে আপিয়া পোকাবে ওসমাৰ জংসি পাচাৰলি দুনজি পলতে আকিজয় পেনাভাৰসাই পিপনজি Jangrea tuma fan phokep ansi ke charlia nam entorji te bokte rai GB SGB asomaratum aphan setami ake joy pen ke charli avarsai piponji puta school in church romantimung pen pherangkiatum angno nang thandun pini longi ke sombange pangcheng poneklo la pente kachoro gangtung pini na chetong dun approach en pen ake hai education board chairman Sardili Be alang li phan setame choroing tung la pente dak arong gangbura doan la pandemic artum doan stamin ang chitong dun pot kadawe banta suro pajirlo kadom ahokpet alambang ila puiglo nilitumbang ke pinila longe bange ke sombon pangcheng iglo pulotang de nilitumbang ke moneng pensi April pen la school bang khuli ponji phansi ka sikdo la si prabjin pen non la irui niang bong nilitum la school bang ke kim pon bange pangcheng ponikpo la pente awar sai kilong ipo adim bang ela pulo je ladak bang ke nilitum kamatha ason ke khone do he sitame pinila sartum kiningje sonak thak isipen bang ke atok ano ilitum school nangabi nangkok bang ke la pulo awar sai isi ki pi do alang litum je ke charlie hin bonon gangbura tum asomar do pulotang de halel alang litum phanda litum inud nuda fan litum free biponik je da pene pacharli ang deng bangke la pente mane jangreng do jado la tum phanda ni litum awar sai piponji free pen se da ke charli piponik poni litum la pente ilitum along dak agriculture punon sport ahin punon music ahin punon kaduk ave stamini litum dak ke klempon pangcheng ponik po la pente lahai hormu ke charli awar sai bangke longponi ko dakta News report KTV News